Kita mau berangkat Markusim mendapatkan ulai-ulai Raja Simajuntak jalan seksama Medan. Oke, kita sudah sampai di tempat Parboru Raja Simajuntak. Poros itulah papahan. Di berdulu matulang potedokam jo diri nan itulah. Jadi apa lomba? Nang sabi nanang itu. Oh. Jadi umma bursin tonga. Jadi ni umma anggina. Anggidulina. Kurang sehat. Jadi nama beda yang ngurunga. Kursiregar. Jadi, aku hadulina dah. Oma anak ni bapak dua mo. Jadi, oma ni akan hela ni. Hela kandunggi. Dua mana yang mesom ni, di manurung. Mana kamora, itu uruskan itu. Tenai. Oma ni kela munai. Belum. Yang nih situ, dan sama-sama itu. Aladong ko hubub kami son, kalau datang kata itu lang, kan? Jadi asa doa kepribadian kami manigati tulang. Mulai nanti mah pada perjunu itu harta, itu kebasana asli rohana di kita, biar kita haji pasol. Oras mah dia tulang nami, doa tulang nami. Disuruh rohani, pamurumuna, markabak pahan. Jelas rohani tulang na tulang. Buat kami tuntunan sitangan ko lebar muna. Kusonok pe lagu terpasat kami. Dalam nami pasangapok kamu ka tulang nami do na tulang nami. Tunglas marwani tulang nami do na tulang nami. Ala adong akan nasolok di rohan nami. Lima nanay kedua hata mahusik na ita isak kami rohan nami tulang do na tulang. Buludus rohata ati tulang na tulang. Otik dang pula si hataon, balga dang pula si tusion. Kata ni si tua na mandok, si titi siopa pulang-pulang pangarahut na. Otik sesadia si pangaron na buhay tanpa pahami. Tuat tamang ko na mangkoy pas-pasuna. Oras mahita. Ata jaga tu. Kita mangan. Jaga makhluk pendebu. Ini mai. Maksudnya bagi orang ini. Di malak-lak na di mo na di mata ni sa umuna subagas na yun dulu at maun dulu gabi majalah horas tulang na burju parjul seheli hay muna ate dia muak ka tulang nami do na tulang nami di pajak kumu di hami di jakok kamu hami untuk minardo boy muna majakok kami kamu rumu marga bapahan di bat kino tulang nunga hudulita tutu dia mak tiar cara madu bang gabiar cara nang perrason di tahun saluhuna itu pak asi do olong irwani watta pardeng basai di bagas tanah marapang nomor jualon bagas si gonggom nasa pangisina pangalapas sangap pangalapat tua ma selamat terbata songon na ni raja itu tutu paringok di si panganom na sosadiai raja nami ata ni si dua-dua do onom nami titi na jopa pulang-pulang pangarahuna otik sosedia na buhay terpatu pahami tuhat tamang ko na manggohi pasu-pasu na di pasu-pasu tuhat kami tutu saya pamurnas may tudaging saudara may tutu tubuhi si pasidak panaili may si panayak huli-huli tugsongoni be raja nami takasi raja inak kining dia buah-buana yang buah-buah ni raja nami panggabi perrasad do ima yang buah-buana raja nami boleh ada mah amang dulu panggil perorata sebagai pengaruh nam nah kita ni emang dulu yang oleh lo pemangat di bikin aja sangat nani kamu Sony pun dah bui tak pernah kita pas bahan kamu nami kekurang mah pindah sunat
takas na yung ubat takatan ng sekolah takas mana madua takas mana orang takas ni panggali paroratan na yung takas mamu madua-buah di haro gabi man jala horas marapanak nasi tutura di perjulu majo hamalitaw kami si panganon na persuliw kami dekke nang pinasa Raja Nami mas saya tahu di padayan nami disido gardina disigat dona disido nang tabuna asa bakot nomor halto man ayo gata di rubian oras ma misalu pamurum mo naman jalo tubuh masikak na dihamu napatupahon markanak kasih Raja di sitakas ni panggabi perurasani Raja Nami Raja Bulun Bartuan welu ni anak nami adong nasolok di rohan nami Raja Nami imana yang patul hason nami di partikyan on mulutong uli ruani Raja itu surat Raja Nami asa utariasok kami matutu akan nasolok di rohan nami on iya welu ni anak nami pembartuhatan dua na madok bulu gudang dengan ban hide anak magudang dengan menang hok ripe iya beremu ima anak nami nunga magudang didikin ang salpui Raja Nami mardalian itu bagas munaon pajuk pada burni Raja tubuh di nasida rohana marsya holongan jala satuluk nasida nang pahot to persarepeo ima Raja Nami nawaro kami dia luelu ni anak nami nang takasat tama di partikinor Raja Nami asa unang binian pakatenon dia kana poso be na perjolo Raja Nami na padua hatama ang gori harro nami bolo tungdo suratan non taudu di matuaka ima dia ka parhusibon tarimo dia ka dus niroha nanang sila unot ka tuakar na mangi ima si takas na Raja Nami sidok butian bi jala oras ang buru hari sok kamu mah ang buru gabi man jala oras tulang ado raso tahusip pun akan nauli kana dengania kelas niroha itu lang jolo tatak kasih majo ya na kota nah jala pakasingo ana sida nang maramiam nyebe na sida Raja Nami baru ngaira dusuran tu naneng leku nang kok ripe ngalo pero amunesi mengawi ge betongda nah melungsa punya tujuh kom posipor sudah motor jadi itu nunga sa benwa pakate no tok kana dua jadi kami mangidu madua tuhamuna na dua mangkan unang be marmiam de asa hula juto kami kana dua lapatul hasun akasaka ni munai dihamne dua malapat patul hasun nang law asa tulus atas sinak kapan di ruangmu ya deh, terus maruamu deh mas balolo kamu, bakona deh siang kona orang lobi, masih jual, jadi untuk sokai mah karena dua deh pakai tenon, gabi majalah orang, jadi bolu tunang merdal telan biamu, nggak boleh be, hai majok karena dua maka data itu, jadi gabi majalah orang tulang, cuma takas nak kita bagi keadaan anak kota teh. Nah, bos surat tadi amang di badulus mai margide tangyang tak jole tuat tama akan isakapan ni anak kotai jadi dito makana dua-duana lao pato tahun nanti sa buy mardal do dengan sao makasi nakapan ni anak kotai jadi Raja Nami Raja Bulu siat elek nami dus ruat Raja Nami ima taringot akaulaw na nang situnot tatwaka na nang roh taringot sumbani ada sumbani uhum naneng siya tahonon nami Raja Nami di partikiron mangido mangelek mami Raja Nami bolo pangiduan nami na perjolo Raja Nami ya sinamok ni buruni Raja ima sinamok rambu pinudum ma nang pasaton nami Raja Nami ima pangiduan nami na perjolo Raja Nami berarti yang guru ada rame yang guru abi majalah horas mula ati ma tulang nalioloy hamu pangiduan nami jadi tahu duti mamuse tulang dia ka bilangan-bilangan dia kasih nama dia tulang. Jadi Raja Nami tung sungguh dia be nabui terpasat kami Raja Nami takas do foto kami Raja Simajutak tang nagrup di sinamot foto kami do sungguh di do na dua berita lepedang merdak ke bulung bira berita ni burjun ni marga Simajutak tuburuna terbigi sa rodi dia Raja Nami tulang na burju bolo siat elek nami panggilan nami Raja Nami sisali makataw mami Raja Nami sali mandok mami taring bilangan di sinamo dia ladang isi hita ati Raja Nami langsung
Maleng dong kamu. Oh, Raja Nami. Oh, suamu Raja Nami. Gila kening ada sebor hatami julu pada samro nami martangyang doami tulang. Jadi anggo bilangan na tulang 30 juta mak nang pasatom nami sinamak ni burung ni Raja. Anggo taringo dia kapana deyo Raja Nami bakas do daun nami hamu anggo di lotai Raja Nami haduan. Oh, Raja Nami. Ini mah Raja Nami. Jadi taringo di mana deyo ni mana tulang kan? Wa aman namin hemat kapartikip kita tulang. Bulu dus konsep ta tulang. Bulu konsep namin yan. 10 kali manggora alay asing ni siap pangnobat tidak. 10 kali manggora menangkat tulang. Baru upasata mi ma panadew na hibu. Manapake man ang istilan mangon. Menghemat partikip kita do rohnya tulang. Jadi lima tulang. Bolong nila manghidup-hidup mo siya niyan roh na tulang. Ang roh namin na tulang, kusubiru kami do sa mo. Alay natapos ng tulang na mga tong lasrohanan. Buludong pe at kapunga-punga di pa sa Raja. Uli maruhan namin di si. Pasat mo ma sa pulsara tulang.